Ia, viele tu nei tai au fou, ia o le tātou Paul Kalame Masani le i tai au teitas. Ia o le malu tai au wha le nganga. Ai le ia mataina la le tātou Paul Kalame ma le nganga whalo alo. Ia se i o tātou a mata mua i se talo. I o vaile tua lo mātou tama. Ai mātou te le whaia o se ngā luenga pe tau tala fo i se upu. Pe tasi pe lualo mātou atua. E momo lava na mātou wanga i atu i lau fio i lau soani. Tama, e momo lava na mātou whaftai atu i lau fio i le tae au nei. Mama mori atu o le loto o le whaftai i lau fio no lau tau singa o lau pui puinga ma lau leo leonga i lo mātou ola. Ua mawhai ei o na mātou wala whai mai le nei aso fau. Ina ua mawai atu le pō ma le pō liu ni sa mātou momoe ma mālo lo ai. Le nei wa mātou wala whai, ni le nei aso fau, le nei aso wa e whaai, le nei aso wa e whaau popo mai aso o lo mātou ola. Au mātou no nofo, mau, le nei lalolangi e le whaia mo i mātou. O na mātou whapea atu ai lea i le tae au nei. Ia matu avi ia, mavi ia o laua fio i mea uma. Neli ia no mātou atua whaftai, le tele male ano no i o mea ua e whatapena mo i mātou mo le nei asu fautama. O tau mafa o vai e inu, e lenga tai leta maa o lava e ufi ai o mātou tino. Whapea fo i le ea manino le ea mamalo o mātou mana vaina pea i le aso, ma le aso lo mātou atua. O na mātou whapea tua i lea ua whamalo, ua whaftai, i la ua fio, lau pule, whaasoa, o mea ua e tāpena ina mo i mātou i le nei fo i tae au fau lo mātou atua. Tama, ia o le au sauni a matalia le nei Paul Kalame. E maise o le tautalangia ma le whasoa ina o la upu i lunga upena ta whailangi lo mātou atua. Tama, o te leiloa o se mea o te vai o a o tangata. O le ala le mua i o no te talo ma wala au i lau fio i lau soani i le tae au ne nei tama. Tama au ina mailo ua nganga pa ia. E whetalai e mori o lau upu i ai o finangalo maloto o tangata. E maise o lau e kale sia pa ia i le tae au ne nei tama. Tau lava ina ia whao ngā mailo leo lo ngutu, whao ngā i foi lo lau whaiva. Ia e whetalai lo ua nganga pa ia. Na te mori o lau sa vali, ma le whe au lea i le tae au ne nei tama. Ia aluatu ma le mana lau upu. La ve ina se nganga molo malo a sini o ia me umalo mato atua ia fa malo si ai le tino o keviso ia o le talo lea o te talo fa taua na wai la o fio mala so ani le tae au le e ala tu le le suafa pele o lo mato oli o Yesu Keriso le suafa pa ia o le suafa maualunga le suafa sili ese e lau tele e lo loto le suafa o lo tumu i le alofa ma le alofa muti vale. Le suafa le o lo mato wali i o Yesu Keriso o talo ma wala aua tuai le nei tae au fau. Amene, ma amene. Ia, i ele tua nei tae au fau. Ia, whatalo fatuai ma le anganga whaaloalo. Ia i lau tapo inga sa moa nei. Aso fou, nei aso ua foai, nei aso ua toi whaupopo mai le tua i aso lo tau soifua. Ia maso mātou wola, ia malo soifua. Manuia malerangi mama nei tai au fou o pa ia mo sasa moa. Ia ole a le toi o i se whamatalanga. Ia ale Paul Kalame di tai au, nei a tatou a maia. Ia le pa ia na fuai pa iauma. Ia o te whatalo fatuai, ia maleanga whaaloalo, maleanga fia tele. Ia i lau tapua inga sa mo nei tu lao le tae au. Whapitoa se whatalofa. Ia le au whainga ruenga pa ia le tua o lo whapenao na wha. Tuna paulia, ia i tu e fia o hao te aroa nei. Ia whapetulu inga malavo nei lalurangi. O whea se tafa, o whea se ai se malo o lo whapenao na. Awhiti o ai ia mata se ai se tulou. Alo matama whanaua sa moa ono o le tala inga o le tala leon malo le tua. Ia whatalo fatu ia te oe.
le tangata o le atua ia malo whalitua nei tai a fō malo soi fō manuia ia malo le langi mama malo le whatoa toa ia i le whiauma le ngā luenga le tua ia le ngata fo i lea o le aupa ia le au pele ia le tino keriso uso matua whawhine i le li ima le au whatua tua o malawa i le tai au nei ia whatalo whatu ma le nganga whalo alo malo talo ia le ngata fo i lea ia uoma pa angal gropo Fea lava o e fioai ma e sa ini maloa i tawhai fia o nei la rangi o e maua mai nei o unanga ia mal nei fo ia la leo mal nei ala ata ia whataro whatu ia te oele pele ia ile nei tae au fau ia ele fia tua fo i se whatalofa ia ile nei fo i tua le tō vinia le tua le alofa tu noa i suisunga i whaife au mo la tō whale tua i tutono hao te ora nei ia o Australia o Amerika Hawaii ia Amerika Samoa ia whapesi o tātou atunu pele o Samoa i sifo ia upolu masawai ia manisi atunu o le mau atu olo whapenao na afio i foi ia ma ngalu e nisi o nei foi tu o tō vine le tua le alo whatu noa ia whatalo whatu i lausunga le whaife au ia malo whatua nei tae au fo ia vi ia le tua ma loso i fo manuia ma lo le langi ma ia ine nei tae au fo ai le ia mataina la ma lulo fo le tato ma lu tae au fale anganga nei tae au ia e fia moli e tua ia se whaftai ia tato sponsors malava e o le UP Group Money Transfer ine o tau ia o le Serve with Love Catering ia ele ngata fo i lea le automobile services ia o pe o latou ia o paui o company lea o tutu mai foi o latou tau au malango ina nei ala leo man nei ministry ia momoli atu le famalo ma le fatai o tou sunga ia li pule mo tou fatua au lei ia fapepa ia i au fainga luenga tasi ele ngata fo i lea ia i le ekalesia ale tua la tu uma ekalesia o fapena ona tutu mai foi le tau au malango inga ia le klopo ia momoli atu le anga fakta tele ekalesia uma ia mese au na le tua mo la tu fa tua ia o se famtalanga nei tu la o le aso ia ele o ia te matou se taui o le tatalo mane tatalo fai pe sunga le fatonu pasta mai poreta ia male nei foi ala leo manei ala ata ia alofa le atua ma toa i whamanuia atu i o tou pisingisi ia whapea ia le ekalesia keriso ia mese au na le atua ia tāpena e le atua ia ni awala setele e whapena au na whamanuia atua i le ekalesia keriso i whapea ia pisingisi alo matama whanau si o tātou atunu ia olo o ngā lue whatasi nei ia e lango ina ia le klopo ia malana misiona ia elanga tafoi lea ia arofangi ia le tua ia tatala lona langi ia lilingi ma sa whaua ifo na whamanuianga ia ilunga o lana e kalesia miso o na le tua mo lato whatua ia whapea ia alo matama whanau o Samoa ia malato pisingisi ma company ia o lo whapena o na lango ina ia le klopo ia o se tala pupu le moli tuai le nganga whaktai tele ia tato sponsors ia i le nei tae au fo ia ai o le a tato wangais lo le tato fasoa ia i le tae au nei ia malanga whalo alo e tasi asi foi upu leo te fia au mai i le tae au nei foi le e fai e se tato fasoa tasi ase foi upu leo o manatu e au mai le foi upu le tasi e foi lea e fai atu ai se tatou whamalosi o te teritonu o loo iei se fe au taua o loo iei se upu o loo whamanatu mai e whamalosia ai le ekalesia keriso ia e maise o le au whatua tua ia i le nei taimi ua tatou iei
a tātou wawai foi lea I mei o tutupu le taimi leo o tātou ye ona tātou ui loa lea o leo o tātou wa tātou wa ngai atu I le whaatau se usi unga o aso e ngata ai po leo o tātou I le mea tau o le tip of the end times pea tātou wawai atu I le kele o mea o sui mai o ila o lo whamanatu mai ia le foi upule tasi mo oe le te mai moa mai le tae au nei ia maa ufo I ma tātou uma aisia leanga e tau ona tātou saungi e tau ona tātou tā pena e te tau ona tātou malama awani o tātou nofo ai whapea leo o tātou ieto tonu o le whaolatanga ona avea le maawala foi lele e whaangalo ai foi lele oe mai se manatu foi lele e whapea was secure ia lotu langa ile malo le tua po le ola e whaavavau le ka ko ke kurikuria o le tauana o le whaipule tasi nei tae o le o te fia whaasoa tuai le anga o le mata upule o le matai o le lus fulfale ile whaipule tasi le o te fia au mai le tae au nei ai vavai le mata upule lus fulfa o le a mata lava ina ua fesili foi lea ia so Yesu po le a se failonga foi le e lo ai ua o po aso e ngata ai ma le aso e toe fio mai Yesu o le ala o te fia au mai le foi upule tasi o le kele yo me le tutonu ele kasi se me o le tutonu o le aia foi e lapata I ai oe o mai tato uma ma le tino ke wiso ia ile taimi a mai se taimi nei o tato iei ona o le si tulou o le si keusiano o le taimi ana te talia I foi lele wai talia Yesu fai mali ma fa ola I lona fo I soifua ma le ola ona peile o le manatu le o le si tangata I'm all right le o fa ola ina ai manatu o le fe mai al matai o la vale mai o le tu mause ia o ile unga e fa ola ina le olona winga ele secure le mea ta o le fa ola ina ia o ele te mai mo mai ma le tangata le tau talatu makako uma a fai fo isi o mai mo mai tae au ni ia vi ia le tu le o tatou talia ina Yesu o le tatou talia ina lau Yesu o le tatou talia ina le o lana upu o le upu le tau ona tatou ola I foi lele Yesu uma o le upu le tua I o le tatou te ola I every day life o le lifestyle fo I o le malo le tu e tau ona tatou ola ina o lona fala milame e le tai ala ka ko o le mea ka o le unga mo ai lua lava ia vaanga le tatou te vava ai tatou keusiano e lua mua o le taimi o le avala au mai le tua ia te oe fo I le ala I maliu ma le oti lua ia moro tatou o le I le aso le tautala I le fionga pa ia le tua mua le Tesalonia no mata upo fa foi unga o le mata upo fa na ia ile le mauna fa pe dia foi le pufa uma le tua ia male leo le ange sili ia e mua ona to tu mai e oti o la to na oti o ia ke viso Yesu ele mua ia o le mau masani ko saupela I le matai o le te fifa so atu ai se yo fai tau mua tu le vesele tasi ona tatou tatano ai le nei tai au ia mai sa popo e vi ai le tu anga le mai anga pa I o le tu tatou vesele tasi ona o le tele o le o filfia le vesele tasi au mai ia mo tatou o lenga fesili le awali ia Yesu ai tali mai Yesu o le kele o le tali Yesu o longa winga o le tali toa le a Yesu e kau onga awea ia o ele te mai mo mai tangata le tau talatu e tau ona tātou whae keke e tau ona tātou wa ai le i fo i lea ni le tali Yesu langa ke le e umi le tali Yesu le
ile masiale chapter le lufufa nisi tangata fa mai ia tau le fia la ngaina tangata le chapter le ia ole a musula la ngwa e tau na malama ia masiale tino keriso masiale e ka le sia Yesu e tau na malama le chapter le ia male la feta mo tu le verse le mo tato ole matai ola lufufa luna foi po e fast food man fa pela no na faita una ole mele ia o to nofo sauni ai awa ole tu waso to tele mana tu na tu ai e sa wai le atali I ole tangata ko fa longo se ko fa ka ua ko ole mele ia o to nofo sauni ai awa ole tu waso to tele manatu natu wai e sa wai le atali ole tangata ya ole fesili la foi le tai au ne wo e sound are you ready ya ole mari ole ava vai foi la ile pe ona foi tu le chapter atole ole chapter ole tau tala ina o fesili so o Yesu ia Yesu se o kango e fai tau watu ia le fesili le ia na tatou wanga isa o le tatou wes fai mai ua ia le amata mai I le tala le I le fo I le ia le lutufa fa mai ona fetala ia tu le Yesu le moto tangata ma ona so fa pe atu te le autu si upu ia langa o le fesili la le o li ia fesili la so o Yesu ia Yesu po le ale aso po le ale taimi fo le sa wai oi me ia le la se faita watu Ono fo ia ile maunga olive. Ona o mai ia lea ole au so o ia te ia. Ua na o ilato ua whapea mai ia e fetalai mai ia te I mātou. Pe o a whea ia mea. Pe se a fo ile whai longa o lo maliu mai. Male ngata anga o le lalo rangi. Le fesili lea. Lena fesili ia so o Yesu ia Yesu. Ale o au mai ele fo ipule tasi fo ilea. Ai vava ai le kali ia Yesu le ole umi ole tali Yesu memo mua ai vava ai ole warning le warn mai la le tua ia le auso o ele te mai mua mai ma o mai tato mai le mele ta ole ani ti keriso ole makoa ike le ole anti keriso le laurangi taimi ne so it's a taula ona faitete oe faitete tato uma ma se ole au fatu tua ma vava ailele po le ale winga o le meta o le anti keriso po le atonua le to ainga tangata wa o le fai mai o le fai keke to tele la to o mai lo ngoa fai mai o keriso o lono winga e tau na tatou malama tatou vava aile I le ai tu ainga tangata ma le ai tu ainga tangata ma le ai tu ainga tari tonunga ma le ai tu ainga tala inga o le a fea tu I lo mauta ma lo lawa I le aso ma le aso aisia leanga o le walu fatasia le tala inga o le tala le leo le malo le tua le fo I ka la I mai fo I la sakangi the other side le alai kuso le awali ia o po aunga ia po agency ya sakangi o le fo I ka la I mai lo la ko malo against la I le malo monia po le malo le o le tua so o le ala o la patai ai o ele te mai mo malita o nei ia ma o foi ina ia tatou malama lele ile mea tau o le anti keriso po o le tangata le ua tau o le anti keriso tangata ia le o mai tala I mai foi la foi o mai la to tala I mai ma tau mai Yesu pat se la to o onga ma la to tali tonunga
a le fai mai le fia ngopa ia le tua le mumua le Ioane no mata po le meta o le antikeriso ia tato malama le tangata e ka o le antikeriso le fai mai a fai e se si mai o tou tofo ia nganga uma pe mai le tua a fai la e sau le tala inga a le si tangata ma fea ma ota malu lawa ai fa longo atu ngake ele karikongu ngafanga mai Yesu le tino ele taritonu na fio mai Yesu mamaliu matoe tu ele karikongu le meanga olona winga ole anga ole meanga ka o antikeriso ia tato malama le ile tele o tala inga le we ile taimine ai a fai a felo ma ota malu lawa se tangata e te fa longo atu o la eta la mai o na fa na Yesu i pete de mai utaia ia fa manatu o ke visiano le aso na fa na le aso kiusi masi e ui ele o le aso sa o le na fa na o Yesu ole o tesema ia le o fai ele au ke visiano fo ile fatu tua wala to fa ai longa ina le aso le aso le o tatou te fa ai longa ina le te sema le aso luos fulli ma ele o le aso na fa na o Yesu kako vai fo i masinga e kele o mawese yang wali fe wali maki a pedila se yo ia te se mai tona le fianga pa ia le tua e se ia ngo o masinga o ka le nga fai utai ia o le te mitonu na le so i fuam fa na mai Yesu tino ia o la e ola la e tau si ala i sara elu masinga ia maka mai ya pipa ia le masinga muli o atara tato no fola mama fo le tai pe o le foi upu le o fai tu fo le mele I o to no fo sa uni o le tele o le tali Yesu le na tali Yesu fo le e wona ia le au so po na so po ila to na ia fidia o le tai mi o umalanga mission fa tau no ia le mena sa o Yesu fo le ta pena le taulanga motato ona toya fio le o ia ile langi ai tu mai la le ngaruenga le I lona au so mana o le fesidi ya fo ile au so ia ai le falling on the tali Yesu le tu tonu ia o le it's a warning for all of us tu kai pela fo upu le fa tu le fai mai fo le mele ia o to no fo sa uni ai yeah we must get ready Tawana tato sauni and be prepared wisely and smartly o le koinga saungi nga ka ke saungi be smart o le koinga ka penga nga e ta pena I tato ke usiano mala fatutu fai fo le te mai mo mai le tai ne ka sia le fo ipu le o mai fo le ona o la o vai ya wai le o fa matala uma mai Yesu I luma it's a warning for le antikeriso ia ma me o taua matala o taua le fa matala tala uma mai ele chapter le ale manga ia o le fo yupuna ia to tonu ina le fo ipo se fulufa o le fo ipuna se fulufa o le kako kiukenga o le tato ngaluenga nga e fai mo le tala ina o le tala le tala ina le o le tala le o le malo o le atua e le o se kala inga o se loku se itu lo le tahea ne o ke kala ia le loku ia pe te foi we le fie mai a te ufa pe o fa tu o le tato o sa o le fion pa ia le tua le fa mai Yesu ia to o atu e tala ia tu le tala le o le loku le ai o le tala le o le malo o le tua o ele kupu o Yesu ale ekalesia a ke riso Yesu o ia fo yo le a ke kilo la ia me lo ese le message ese le messenger ese le fe au ese le meta o le ave fe au o le message la o le malo o le tu o le messenger o le te mai mo maritai o nei ma o ka ko o messengers po ka ko o ambassadors po ka ko o ambassa o le malo o le tu ai se langa le woi la longi le malo o le tu
le wai la longe malo le tu le malo le mafai ona va ia mata o tangata le anga o le malo fa le anga e le mafai onga va ai mata o tangata le malo le malo fa le anga le tau tala ia Yesu i le mata i fulu lua fai po lua fulu ma le valu fa mai a fai o le anga o le tu o kuri ai ke mongi o longa winga le wai au tau le malo so e ta ua tele la le ia tātou o le malo le tu awa ai te oe ai te au ai le tino ke riso ma le au fatuatua le malo le tu le malo le afaleanga ai la ko kuri ke mongeo ai la ko fa malo lo ne ma i malo lo ai a fai ele o ia te oe le o ia te au le ia tātou le malo le afaleanga o le tu e ke fiu e kuri ke mongi e ke fiu e kakalo e ke fiu e ke e tangata le e ke mongi ele alu i fafo ai sea le anga ele o ia te oe ele i to tonu o kulu ele i to tonu o ele o ia tātou le malo le tu o le meanga le kau ke vava ai nge le tele o mele o tupu nei ona poturo ule whainga runga pa ia le tu pe ua fosi voi le e tangata ia le wha malolonga mare kuringa o ke mong whaia kua e ua ke whai aku ia ke ua si i lunga le o le tangata le whapenga o le tangata lava ia laia ke ia le malo le atua o le malo e file mu e file mu e quiet my a peaceful kingdom le malo le atua e le se malo ai se peila o le mele le o mai ai le foi pule tasi ona o le ia le ala e fa malosi mai ia tatou inga ia kako saungi e ai le aso o te tali tonua o e ai le aso e o mai ai le fa vai o le tangata ai ngalo le tangata e ngalo le keusiano ngalo le au fa tua makako uma o uso matu fa fine ileali o le kaimi anga kau ke fa vai ai i le ngaluenga ma le tatou fa kalikalinga o le ngalo ia tatou o le kaiminga le la fio mai Yesu pe ona fai mai le ia le foi upu o le manga ia o le foi upu pe le ala le o au mai foi le tatou te fa soa ile tai ia tatou sauni mai o le mele ia o tou no fo sauni ai awa o le tu waso tou te le ma natu ai o winga e fai e foi le o langa o le tangata fatua fai e o mai kai me o mai le me o ka o le fiu o fiu asia onga o le tato fa kalikalinga o le mystery o le mele ta uai foi le ona ngai manatu nai mese lua le o te fi au mai foi le ina ia fa malosi ai o ma u mai tato ma le o ke siano le tai au ne i le fas fai tau le fai mai le fa pe mai awa o le tu waso tou te le ma natu ai e sa wai le atali i o le tangata le la fai mai ia o tou sauni get ready io tou sauni awa o le tu waso tou te le ma natu o lona wing e le kaimi e ka ko ke le ma ngaku ai pe le ma mafai e atato le ka ko fa karikaringa o ka ko tangata o le fa tali ile le mere ko ke fa karikari o le tato te fa tali i le aso e to e fio mai Yesu langa o Yesu ale fa mai o te to e sau le te mo i le matai o le lufu wan ina ua fetala ia tu Yesu yonga so o ale wali ia io to watu ia tala ia tu tala leima ma papa ki so tu so for tamale alo male ngang pa ia ma Yesu o ki ko sa ia i foi nisi fa mai ni foi nisi tangata foi ne ja o te fa long foi nisi fa mai ele ko sa Yesu mai ele to sa Yesu ia pela lo winga le o tala
le tele o mau wa o onga ma le mau tali tonu ngā tangata i le fionga pa ia le atu o le fio mua mai o Yesu na saue osi le taulanga na saue whaatau nuu upo aluna tamale na whaitua ina ua nga sala le urua i tangata ngai ke mau le kene se tolu ale vesla se 15 ai mangai lo kango fai kau a kone kene se tolu na ye le folanga o le whaola tanga i tua e whanau mele whawhine le tamana te tui momono lo au lau whanau la te tui momono le muri vai o le tamana o kua la inga le fola i le tamana o le fio mua mai la lea o Yesu le tamana le ngā fio mai e Yesu i le tino na saula e ka penga le taulanga ona o le angasala le ngasala i le ulua i angasala i na ua angasala tama e vai le amatanga le alaua umana ta pena le taulanga ke le o upo Yesu ngafai fa mai Yesu o te le sau e vala au i e a miotonu o e angasala ina ia latou salamo na o sau ina ia latou maua le ola ma maua atili e pea me le nga lenga fio mai Yesu lunga fio mua mai lenga fio mai Yesu nga sau o ia o le winga le ngo Yesu o le faaola o ona tangata Jesus means the savior of his people o le winga na o le ngo o Yesu o ia o le faaola o ona tangata o le mela nga lenga fio mai Yesu mua na sau e ta pena le taulanga mo anga sala ia e whai ngofia ia le tātou mea e whai na o le tātou sala moa matari tonu matalia ia le whaola tanga lena maliu tinga ia le alo le tua i lunga o le sātau le alaua uma na tā pena ia le whaola tanga mo tātou ma tātou anga sala le alaua koe a fio Yesu i le lang tu mai loa la le ngā ruenga le i ona au so o ia na ia filfilia ia malanga upu la le ea o te toe o ke koe sau ke koe sau Yesu au ane i eisisi o tou o le ale mea o e tali tonu e male o ngau e tali tonu e te tali tonu e toe a fio mai Yesu karikongu pele mea o e tali tonu au ane i wha se ina o e tangata le anga ko kele anti ke riso ia leo mai e fōringa mai o mamoe au kokongu mo meo luko fe ai la fo ela ke kala ia e kau Yesu ai ese fo ia so le mele tatou te mata alai kai pe e fo i sisi meo falong se tanga mai le ko fio mai Yesu wow ia le a fio mai la to e fio mai Yesu le i o le kai me e fa masingo mai la langi la le to e fio mai la Yesu a fa fe longa ngu fili ia pe o le winga na o mai ele foi pule foi le tatou te tana no ima tatou fa soa ile mele ta o le no fo sauni get ready time is short mo ko i pu o le kai minge o ka ko ye sia langa le o ka ko ye le fa tau si unga waso ngata we are at the tip of the end times o le meta o aso e ngatai nga a maka mai ai o le aso pentekoso o nga a maka mai le meta o le o aso e ngatai na asia o le vanga valo ia mai el perfecto yoelu ia le meta o le aso e ngatai ake mo le yoelu e lua mai o aso e ngatai o te lingi foilo uanga ngai lunga o tangata fa fenga e fa maungia nganga ko e mention e pe te uri langa urua ila unga ile aso pentekosto nga ko e mention e pe keru ia upunga ale perfecta o yoelu o nga fenga li lingi mai e le tua ia lona nganga i lunga o tangata o le aso pentekosto o le amatanga lena le mea tau o aso e ngatai
se ia o mai le taimi ni aka ko ngofo na mafoi o le makuai mia o le taimi le mai le kaimi le so Pentecost se ia o mai i le taimi le nei ua tato i mo makua umi le ala o kako vava ai me o tutupu mai o i la kako ke loa ne ua kako iai lava le mea tau o le whaatau si unga o aso e ngata ai ko kiki a close down ka mai keple o ngā alea, o ngā whio mai lola i o le tari i o tangata le kau ka lai whai unga o le whai upule. O le whai mai, i o tau nofo sauni. O le whesili le tae auni. O e sauni. O whea ngai ke sauni. Nā o le maa ngai o le tala lea. Le oe le te mai mua, mai le au whatua tua, mai le au kerisiano. E le whape ke ngofo a whalele ma i lo fale ma e sa ungi nga o le ai ke le i o le kako assignment o tatou asia le anga o le so a fai o le te mai mo mai le tai au nei mai falongo mai le fa so le tai au nei o le so o disciple asia le anga le uma ona e tali ya Yesu e fai mali ma fa ola foi le lo so fo ma lo ola na winga o le kaimia ka ko ke kalia Yesu o ka ko so o le fesili la le tai au ni o le ala me ngai fai o le ala me ngai fai o ke le o le ka ko asai e le fa pe o le ai sa ungi e ya nga o e mai ngofo e ai lo fale le ai o le ke le o le ka ko asai min le to tonu o le chapter le ko kongo o le verse 14 fai mai e tala ina tu fo ile nei tala le o le malo i le atu lau uma e fai ma moli mau i no uma ona fato o mai le o le unga o lona winga o le unga o ngai o au o ele ke mai mo mai o ele ke fiano o ele tangata wa le o felo i solo fa mai o tangata o e tali ai e sule le that's good o le fesili o le ala me le fai o e so songi le tala ina o le tala le ina ia so o le tala le ele o mai le unga ele a fio mai le tali o le tangata pe alea well prepare and get ready all of us o le tele na ma le taua na o le foi foi le faso le tae nei mo ka ko le nga o le sikanga ka lia lo Yesu ngofo lo fa pe aya wa uia o le tangata fa o laina ai ngalo ia te o le ele alo fai lo anti le ele alo fai i lo anko le ele alo fai lo cousin even your parents pe fai o matua e la tau te le i talia ina i Yesu e fai mali ma fa ola i so i fo ma le ona wa ele o le lo ele wai lo uma tanga Yesu fa longo uma talinga i Yesu longa fa la vela ele italia la tau te le italia ina talia ina ma fa tua i lona soafa pen fa mai one mo foi pois fulu lua fa mai o ila tau o e Natalia o ia ma fa tua i lona suafa na ia avatu ia o le manuia e ta uai ila tau o fa nau ale atua o longa winga e le ma fai ona ta ua o le atali i ma le afafine o le atua pe a e le talia ina o ia ma e fa tua ia te ia o le tangata wa ia talia ina Yesu wa ia talia ina le fao la tanga o le tangata ua sala mo monu maliliu mai le anga sala ma faasanga e mata i le atua ua fuli tua i le anga sala ai faasanga atu o fofonga mo tatou mata i le akua le o lona winga e le o le iloala o lo talia le ala we falongo i le tae au mele i o tau nofo sa uni ai awa iei le aso e o mai iei le faa vai so e senga luanga i tau ona tatou faya i le fasi vaenga le o le aso awa iei le aso nefa mai awa
awa o le tu waso tau te le manatu natu wai e le karkongo e le taimi e le aso tau te le ma asiane me wala e ona tatou le manatu natu ile atua po le li ile aso le langa lawa ia tatou le mea ka o le wha vai vai ele malolo sa kangi e te ilo tangata le sili o nga attack e sa kangi ma ke mongi ma nganga leanga taimi ni Oi, ele ko e osa kangi malanga au fai ngā ruenga I kua I tangata lai lau e kua tangata lai kua ko lea ole li ole e kale sia ya ke wiso ele ko e o ye a pau wale le olo le no fuanga le attack mai sa kangi manga ma fai pule mali I ole le vangi mangimu ole camp ole au paia po tu tonu le kalesia ke uso pa wale mele e mai ole mai attack every day and night ele manolo so ole mela le e ta ua ilo tato mataala matatalo masaungi langa ile aso le pe ole na ai ngalo la ia te o ma uma tato uma o ile aso ma ye le so e o mai I aso fa pe ya te o le te fa longo ku it's boring fa longo tu e fa vai we le lopo le ala me o le afai ai ngalo ya te o mai tato o le aso nga po le aso kongu wanga e a fio mai le atali I o tsamata o Yesu Kristo le ala we o lona winga e o te fia fa malosi fo le ia te oi ma na tato uma le tai au ni e le fa pe o le tato saungi wa fisidi e fa fe on ka ko sau e fa fe ona tato saungi wa e fa bo tele au tangata e kalia lo le fa o tanga ia ngofo e ala e fa pe ngale si ke usian va pe o kalia Yesu good le we tali ya Yesu alonga fa la vela ele tu mau se ia o ile uma ele fa ola inga o ele fa ola ina I tato uma pe tato le tu mau e ala foi la ona tato le tu mau ona ua le ia lau fa akari o tato o le fa akari ia le ka ko fa akari ia Yesu longa to e fio mai o le fio mai la le o Yesu le la a fio mai e le to sau o ia o se fa aola o Yesu nga fio mai foi le o ia o le fa aola as a lamb of God that takes away the sin of the world na sau o ia o le tama ima moya le tua le na te ave ese anga sala ale la rangi o le ale mea fai le tama ima moya I tu o le whenga inga tua e ofi ai taulanga o le fio mua mai o le sau mua la o Yesu nga sau o ia o le tama ima moya le tua na te ave ese anga sala ale la rangi le anga sala le nga maka mai o tatou urua ima tua o atamu ma eva wa uma nga ka penga ia le taulanga mo tatou nga sala mo ka ko e fai ngo fia le tatou pate e play na o le tatou sala moa mai a tatou nga sala ma mio le anga tatou fuli tua ile anga sala ai fa sanga e o tatou mata ile atua ia o le sau le la sau longa lua I nei ia Yesu o le a sau o ia as a king o ia ole leona o Utah he will become as a king of kings o le a sau o ia ole tupu ma le ali o li sau e fa masingo le lalo langi time to charge the whole world ta sau ia la le ko sau la Yesu ala fa fela la malonga ngu dale me wo e tonu e mai fa longo ia o ina o le upo le tu stay where you are
Nanga isea, leanga e tele anti ke riso, malato wa o nga kai pela fo i me le ka whaalongo ita ita. O ke le mense inga se ngoses. A le o ke whaalongo longo fo i a uye i. Ele koe sau se Yesu. Ha? O le afio whaalua mai e a uala ona whaingata ona talia e le nuu o le tua ia. Ia, lako le kali a Yesu. Nga le kari kongu la koula i le afio whaalua mai lea. Neva ai umai maka o tangata. Ua fio mai o ia i ao le langi male au pa ia. Ma angelu uma. Whai mai e va ai umai mata o tangata. O le kaiminga le ke lenga whaakarikari ai ia. Ia Israel. Ai ngalo ia Israel. O lewa umana fio ma ele mala mala Israel i le mele. E la lau ke whaia ia. Ia la ko ke practice ia le tūla fonu. Foi le le osi o taulanga i moe o a mea sa whai mai tua le whenga ina tua ia. E ngalo ia la tō. E le ma ngalo ia nga sala tangata i kaulanga nga. Nga o nga ufi ia. Anga amaka fo e le tua. Nga mua ka penga e le tua. Le nga maipa o mangu le nga whaile siota o. Ka mua e whaile sa keke o ewa. Ia malanga kari fo le sa tali e ia. Mo le papa. O le pra. O le pea se pa upovia. Se pa upovia. Se pa utaika. Ia sa vai. Ia le tua. O le mea le nga. Lea lai o nga le kari kongu pe Israel ia Yesu Keriso. O ia o le alo le tua. O ia o le latou Mesia. Ai whaftai. Wako ke lea Israel uraua. Ma malama i le tala lei. Ma latou talia i Yesu. Kai pe o le mea foi le nga. Le whawhinge foi le lungo. Le vai o Samaria. Mantua upo le whinge le nga whai a Yesu. Whamai o le whakalima ko Mesia. O ia nga e sau whaailoa mai mea tonu umama. Ai ngalo whinge. O le kangakala la kalengoa. O ronga Mesia. O ia nga. O le Mesia nga le whakarikari Israel. Le kalengoa me le whawhinge i rungo le vai e. O ai. O Yesu le Mesia. Ni alawa e whalongo i le tae hao nei fo i le whamalosi. Kako saungi. Ni alfisiri whawhea mtato saungi. Langa i le aso le whamei. E le aso le lalo i le sivaenga o le foi. O le aso tau te le manatu wai. Ai ngalo ngisi upu. Pea koe refresh le whai upu le pe breakdown le whai upu le. O le aso tau te le manatu wai. Ai tau te le iloa. O le aso kongu ala ngā le ua whakamalai o ele mai mō mai. Ma mata mai le tae ao ne nei le whaso. O le aso kongu a ngā ua e whaavai ai. Ua makua i ngalo ia te oe maa au. Ia lau whaakarikaringa le ke whaakarikaringa. Ai te le iloa. O le aso le ngā. Lea o le a. O le a. La fio mai pe tu lau ele mai pe tau nuu mai ai le atali i ole tangata oi o Yesu Keriso. So tātou la e te tau ona tātou tā pena masa uni ilea le aso every day. Awane i e tā pena awane i e sa uni nga o le aso sa le anga i tele tangata e le whapea. O le sika nga kai kasi a le aso. E ka penga i msaungi. Nga o le aso sa. A lo le aso sa. Aso nga fua, so lua, so lulu, skofi, so le aso konga. I le saungi. Ko e saungi fo i ai le aso sa. A o le fe mai i. E fōri nga mai. O le aso lea. It's a mystery. Ka kuke le iloa. Ka kuke le iloa. Ai whaitau fo i ai le tala lea. Moni ma whamau. E o a ia Yesu le tautora mai o ke le iloa le aso. Ma le tu aso. Nga o lo uta maa na te si le fia le aso. A o le maa ngai o le fionga pa ia le atua. It's a warning for all of us. This warning is ahead of us. Is ahead of the second coming of our Lord Jesus Christ.
O le luma ia le lapeta in. Male fautuanga, male warning lea. O le luma, ai le i o i le aso po le taimi. E a fio mai e le atali i o le tangata po o i Yesu. O le fasili le tai au nei, o e sao. I kele mawfisili. Whawhawhea ona e saungi. Whape I mai a lau saungi ngai ke saungi. Leanga o tātou, o tangata, o le kako ke whaakarikari. Tātou te, o le kako ke whaakarikari ia I ova pe whamai saia. Fast food. Ia o ngala leo ke whia mai, se si manatu ngai e ngā. Whamai a o e whaatari I ai ova. E whaafo wina lo latou malos. Ole wha ora foi, ole saungi la ngā leo ke whia mai I. O longa winga. Pe ona ufai etu, e te tau ona tātou saungi everyday. Langa I le aso le whamai le wha. O le aso, tau te le mana tu natu wai. O lona winga. E ia le aso e ngalo wai a tātou. E le aso o tātou whaata malai. Ai ngalo ia te oe ma umai tātou. Le aso le waka ko whaka malai. So le, o le aso ngā. E tau, e sau ai, pe tū lau ele ai, pe a fio mai a Yesu. Ele leila le a fio mai o Yesu. O laia, o lai te sauni, o lai te tāpena, o lai te well prepared. O le fasini, are you ready? Ready every day. Aso uma. O ke kāpenga ngā le aso e kasi. Leanga o le fio mai o Yesu, it's a mystery. Ka ko ke le iloa le aso, male I tu waso. Nga o le tua nga kisi le fia. Even the Son of God, Jesus Christ, he didn't know anything. Ele iloa e. Ia, saungi. O le ale tatou me fai. Ia whaafo wina lo tatou malosi. Ia whaafo winga lo kako malosi. Ile te talo male ana pongi. I aso uma lo soifua. Ia maso ufoiola. Ele whapea ngā o le saungi ngofo. Saungi le morimau, te le morimau atu. Aisea, langa le kako assignment. E tala I le tala le ina ia so le lalo langi. Ona o mai e le o le o le ala. O le aso ngai a fio mai le tali o le tangata. Le kau kala I fo I puli. So ele mawhaila ngā fio mai ia le tali o le tangata po Yesu I lona toe a fio whaalua mai. Pe a le so le tala le lei o le malo. O le tala le lei la o le malo. Leua mai a te oe. Ne tangata whaatuatua le ke mai moa maritai au. Nei male au ke usiano le tino ke uso le au pa ia. Uso matua whawhine I le ali. O le kako ngā luenga le. O le kako assignment le. Le fia whai le taimi nei. A o e soifua ma o wolai. I lunga o le whunga ele nei. O le kako ngā luenga le whai. E moli mau atu le tala le lei o le malo le atua. I atu nu uma ma le atu laulau uma e whai ma moli mau. Ona alea, ona whatoa o mai e loa lea o le inga. O le inga la, le tautala mai e a fio mai e lea, le tali I o le tangata. I le aso ua ngalo ia o ele te mai moa mai. Ua ngalo ia te, ua whaka mala I kako. Ai a fio mai, whafose ia. Ai amu ia la le kerusiano, amu ia le tangata whatuatua. A wangi moa mai a oe, le aso le. Pe o le whamai pe o le sau o le ngaoi. Ia, oai e le whape nā se langona ma se manatu o le keusiano ma le tangata whatuatua. Ai sea, langa le wakako whalongo ai, o le ahead le warning, o le ahead le upo le tua. E a o inai, o e a o inai, o e a o inai tātou. Ina ia tātou tāpena. Ina ia tātou sauniuni. Neanga o kauke le loa po whea kongu le kaimi ma le aso ma le kuaso po a whea. No one knows. Kau mkoi o kako le loa. It's a mystery. Awa anga te le foi le matai sau o le tu. Awa anga whape kau sao mai le tua le aso e sau. Ia mangu a whape o ngangei ne o mana fola mai le tu. O ngangei sifuru lua ngangei.
e fio mai ma tau nu mai ia ke mingi e fa kwa sara moris e fea me ale tu ni tangata lenga le kanga kalenga nga polonga mai o renga fa karikali mai o le kolu se fulu fa se fulu lima se fulu tau sanga o longa soifu fa karikali le si kanga kala nga fa longo le salamo ala fa ia kwa fa pe kwa salamo le last minute o inga ka ke no ai le feo me ale mangu ma ko kelle o le au salamo nge ai se la nga nge le o mana fola mai le tua fio mai kwa salamo le singe ka au ke ye nge lo ka au fa le si ai nga langa mo e salamo lo ko alu la ko fa pe ke ye la sa ka u le o pe ke ye fe me la sa ye salamo ai se langa le o ngai no nge fio mai o le ta o le tala le ma le fa malo si mo ta to mai le ta o ia ka ko salamo ia ta to saungi I kaimi ia fa fo wina ia le lo malo si e pe o apa au a etu ka mo e de kinga inga sa vali e le vai Hawa ngā le mangu whai le tua e le kaimi e fo le koe whawinga e le malosi o le aito. E ko unu fulu o le aiko. E fiku 7,000 feathers o le aiko. Fiku wafe ia fulu o le aiko ko unu le kaimi e kaimi e koe whawinga i le tino o le aito. Ia so e kau fo langa fa penga ka ko ke usiano male au fa tutua e male tino ke kau nga fa fo pe I tato ia so leanga e ka ku ke le lo le aso male tua so e fio mai ele le te rio tanga ta le kau kala ai le aso le fa le aso to te le ma natu longo winga ia ka ko wi lo mo tato mala e le aso e ka ku fa ka mala ai so o le taua le na fo ile o le fa malo si ta o one I se aso lo so I fu te fa ta mala I le wo fa no o ke fa ka mala I le aso e kasi mai se o le o Italy ai su fai mali ma fa o le lo so I fu ia tu ma wa ia fa fo wina ia stick pe lo tangata ke usiano ma lo tangata fa tu I lo ka kalo anga pongi fellowship maisi o uso a keusiano maisi o uso o le fatu tu e build up ia lo tangata faleanga leanga o le tangata moni le tu tonu ale kingo ia ngar kingo o le kingo nge ku lo e pala o le taimi e alu ese le tangata moni le tu tonu ia ko fo ia le o kingo ia le ile fuefu ma le parpala menga fai mai e le tu le tangata moni le kokong e kakau onga fa fo winga pele tangata fo le tutonu ia kausi pele tangata moni le tutonu lenga o tangata monginga o mongi le kokong fa penga fo ia o malo mongi le kokong o le tino ia le fa fo pe o no fai tu e kai mi se le tu tangata moni inga koe fo ia le kingo le kikilo mai le fuefu mal para menga fai mai e le tua so e ka ua kele la ona toe fa fo wina lo malos tatalo male ana pongi fai kau le fionga pa ia le tua ko anga fai kau le fionga pa ia le tua leanga o le mea ai le o le mea le fa fana I pe fa la lo fa longo mai tai au nei le upo le tua ia o le fa fanga ai le tangata moni le to pe o le winga le o le tato por kalame mari tai au tai jas o le malu le tai au fa le anga tonu o umana tali le sua le tai au ni foi le me o le tino po le ase se tau mafitanga le nga ka penga foi e walo ma fa na po tina o le ainga e tali e la usua ia o mea na o le tino ia ele mafai po le ala le ke leo se polesi po se kokolaisa po le se sua fai po se sua esi po se fa ausi po se ase mea
leana ta pena fo ia alo mafana mo oe le tae ni ele ai lo wanga se tu lo ele ai yo ta to wanga asia langa le famele fionga pa ia le tua ele o mea ai fa le kingo ile loto o tangata ke lo foi le te fa mauni ai upu foi nga o mai tangata fa ia yesu la me wa ai o so ai le fa fango la ko yo tu manga nga foi le mai nga mua ai ya fa fango le nga fa mala le ai yesu ya o mea na ai e tangata o mea nga ko foi mai to foi mai tu lo ele maliunga ele o le loko o mea e sau mai le loto e sau ele muli lua o le ami o le anga vai no winga la tala ele fa nga la ia le anga por tangata moni le tutu ise ko kolecha se kulo nge ka pe ke kango ave ise so fai po le ala ele mafai ona tausi ai le tangata moni le tun po le tangata fa le anga le tun o le mele o le mea ai le male vai le mea ai male vai le upo le tu e ko se la le tangata moni le tun po le anga mea ai su i lunga o le vai Samaria foi mai ona so mai sau ia nga ka mafa mai so lo ia me ai tele ko kele jo ole ale mele na ave Yesu ai lunga o le vai e le fa fini ole vai ale vai ole so ia le tu ole mea ai ole upo le tu ole vai yola ole upo le tu e ave fua ele ai songa kau e ave fua ele fa kau se kupe ya o le si vaenga fo le taua i le tatou fa talitalinga fo le tatou vava ai fo le tala i tau pou e to se fulu o le ata le to tonu ina i le tala fa fata oto o le ata o le ekalesia o le tau pou o le fa kusa le tau pou po le tamaitai kasi nga aka o le kalesia ke uso o le tau pou po le fatoa no fotani tau pou le anga makanga fa emo mai Yesu i longa ngu ya Israelu le atau mea umai me o tau pou ko ya vavai foi la i foi ile pe winga la tala foi ile ka penga po le saungi le saungi foi le ya tatou ne ka ke saungi foi le e tatau ona tatou matala i taimi uma leanga o le tatou te fata tali le tali o tangata le ka umai i po le aso po Yesu po le fato faiava ya pe foi lá no famai sai faz fulu ao e fata tali i ai ova kukusa le le ia mele fai ka ko kusa le le ia mele fai le kalesia o tatou le kalesia po o se kamalo se kulo po o se fafinge kasi le upo ka o ka le kalesia kis o ka ko la o ka ko o messengers o tatou ambassadors o ka ko kala ia o ka ko ampasa o le malo le tu feo i malo le woi le longi nena sau mai Yesu le malo i le longi le moni mau mai i saia fa mai lo fa na mai chama fo ina mai le tadi saia no lo na o le malo o le malo fa le nganga le fa kala Yesu le mata Yesu lo fa pe lu fu va a fa yo le nganga le tu ku ri ke mo le we ya o ko malo le we ya o to
le malo o lona winga la ki kilo la i le fa karikaringa o le kalkalunga ko le ia la to le ka penga mai la to le fa tari o ka ko uma o le au ngale o le fa malo si tai au ni mo ka ko le anga le ka ku ke fa karikali ilea ilo tātou ali i o Yesu Keriso po o ia o le ulu o le kalesia po o ia o le kama whaai poipo po o ia o lea tā pena le whaai poipo a le whaai Yesu ma le taupo o ele kaupo o le kalesia o e mau makakou o tātou o le kalesia o tātou o le taupo o le ale mele whai le kaupo lenga o kako o le kaupo o ngasala tulou upuku sa o ka ko o ka po o pa u le ngasala le ala wa to eta pena la le taupo ko e sa ungi le kaupo sala mo le taupo mo fuli tua i langa ngasala ai fa sanga e ona mata i le langi le ala e fa mama la le taupo we vai kala i tua le fenga tua i kala i kupu ma e le kaimia ele kai me ka penga i ka upo e o sa ile se masio fori kupu ka pe o kala fo le ya asueru le nga lu le tene o e seka e ka usanga a ko o ule tau po i u manongi uma ka penga u e ele se ku o Pasifika e la ku fa nga e menga o le o tonga fa male ka ko nga tonga o le kai me u i le tamaitai po le tau po ai u ku le kengi a ki ki lo ku mango le u i longa king o ngai loa le o se ka po wow o le kengi ka po u ku susu a longa king o le mango le u longa king me la nga ka o le ka po mo ai u aku le tene i leu ai vai ku kanga ku mango le le tene tau po toma o ngai loa le ska po o le tau po akulu o le tau po pa u tu lo u putu sa o le tau po nga sala se upu aka ko va ai la i foi le tala le fiongo pa ia le tu pe me e fai aku u ne se fulu lua le masinga e u o kengi u manongi ia ngā luenga le sa whaera ka mo henge isa ininga o kaupo foi vai kaupo nga ma le se lau lua se fulu provinces o le malo me ta impersia nga o le fiku kengenga fili mai se lau lua se fulu aisia ia rang fo lai do lai u e pe nga u fai o ma drop se le coffee pe a bor ka vanga foi le o misa mo drop ese ai ko mai anga o kengi ko fiku ai ko fiku a kengi fili a le mali o le talana le o sofa alava mai e saka ko kong le anga ele famele fionga pa ia le tu fa penga ye se kengi i le mele ka o susa po le mele le la mua le o le malo me ta imperisia o ese ka ngo foi ko kongo le meta ususa ai le fainga le menga nga mongo ko mo te kaia ia e se ka i le kanga ka le ka ia ke nge ye ko fiku le wo fiku ia le nga fili mai provinces o le malo ia e oso ko merka ko e se ka i valu ai e mo e ngo malo i se ka ye peina lo winga o la tala foi le meta o le taupo o le taupo o le taupo e ave le upu foi e ave le tene foi le ngakele i lo se kange se tu lo le tau ma na fa fon sa mota to sa opea le upu le tu le nga lo upu le tu e le fa pio ele fa ele lo le upu le tu fa lo ya kako la nga lo upu ka ngo mo sa o le mea ta o le teine taupo o le teine na tele i loa se tane le ke i loa i upu ai a Maria le ana wha o ngā Yesu e whanau mai eilo na alo o Yesu Keriso mea ngā ka o kengi kaupo ngā kele i loa se kangi ia ma le tele usi kaupo tai pe o le afine o i e whata whai mai o le teine taupo na tele i loa se tane
ia ma waile si tini o Rebecca i mele tele o tau pou e mangingo ia o le fiong pa ia le tua ia o le winga la o la tala fo i lea o le aka o le kosfulu lea o le ata o le kalesia le ia ia tau pou ia e to se fulu ai vavaila ia fai mai e ata mamai le ko lima ai vale o upunga le ton ele se upua te ua le fifia mai sisi u fa ngai na tu o le upule o vale la ngol upuna le ton o le fiong pa ia le tu fa mai e vale le to lima ai popota o to lima o vaila ia le mele ua tupu i kai peila o le mele ngu fa ia kui le o le tu waso to te le mana tu natu o le asonga po le kaiminga e sa waile atali i ole tangata le ala ko fa mangaku aku ia oe ma o maritino ke wiso mai tato umai le tai aone ni e le aso e ia le aso ke fa kamala e ia le aso e te le ase si upu fo ile e ngalo ai te oe e le aso te fa vai ai ai ngalo ia te oe ma uma i tato uma o le aso konguanga ke fa vai ai o le aso nga le ala fio mai ia Yesu o le nga o le fasi fai tau le mo oe ma uma i tato uma aua ne i e fa vai i se aso se kasi ia e fa malosi maloko kele i aso uma aua ne i se aso e ke fa vai ai aua ne i se aso e te fa ngalo ai wo o mai ai le musua wo o mai ai wa la foa i a upenga o taua wa e fa vai fa malosi aua va ai it's a mystery e ka ke le lo ka pe ona ngar fa fai tau le foi le fa malosi ai o ele te mai mo mai a mesel tino ke wiso so matu fa fine i le ali awange i se so ka ke fa vai ai vai le tala le i tau pou ia popoko o le mele kupu i o tau popo poto na ave la to la mepa ma ave malato suau o le o onga ke lenga mo o ele te mai mo ma uma tato uma ile ka ko sa unginga ma le ka ko ka penga ma le ka ko fa karikalinga o le atali i o le tangata o ai o Yesu ke wiso ia tato wo ma tato la mepa ma tato wo ma tato fangu suau ave se spare suau ai sia langa e le kai me umai ia o mai lo male asonga le wa e fa pala le wa e fa vai ai ka ke le lo pole aso le wa o le aso muli ale le wa le ai suau ngalo ia cho e mau o le aso le wa short ai po run out ai oi mani suau o le aso mai fio mai Yesu o fia kausanga o e whakarikan fia aso le ua pasi le ke le o aso i ua pasi so e ka ua ke le la moka ko ia sua pe ala ufangu so au ia sua pe ala ufangu so au ia so uma o lo soifua malo ua ina ia tau nuu mai le atali o le tangata tau nuu mai le fato a fai ava o lai ke well prepared wisely and smartly o lai su ala fangu so au o lai mu ala ulami ai a fai e te fa vai a fai e te aunga ka ngofi a fai e ngalo ai te oi ai ke leilo o le aso tonu lena e a fio mai ai le fato a fai ava o le tangata la ma le kau pou poko e ola langa la mepa kele langa soau o ia nga ke kala ia la le kala le o le maro le feme le ves se pulfa e tala ina tu foi le nei tala le o le malo
I le atu lau uma e fai ma moli mau o na o mai ei lea ole I unga. Ole I unga le sa wele tali o tangata. Ole I unga le fio mai e fatoa fai ama. A o ai e kala inga le kala le. O so o Yesu, o ai so o Yesu, o e. O e o le so. A le o e tari ya Yesu. A le ke ngofo. A o le fia kala I kala le. A. Inga ia o mai le unga longa winga. O le unga o le laulangi. Ma le fia mai o le fatoa fai a vapo le atali I o le tangata. A ka kikilo ye. O le pe ye le assignment leu a mai e tala I tala le. Langa le fai mai e kala I so. Kala I so o lona winga. E fōninga mai. Ua fatu wai mai le fio mai. O Yesu por fatoa fai a vapo. A. Wala pe fōringa mai o whaakuai. O ngā lele so o tala le o le maro. Ia ale kau ke ngofo makako le tala le o le maro. O le ala kako mele fai tala le o le maro. Kako ngofo makako le ai. Ka lai. Mori mau le tala le o le maro. I le si o uso. O lo auntie, o lo uncle, o lo cousin. Ia even ia tatou whana. Le anga ua o I le kaimi. Ua matua I feu o talinga o tangata whaalongo I le tala lei o le malo. Ke le o le au kauemu. O feu kalinga o tangata. La unga aku kau aku le tala lei o le malo. O feu kalinga o tangata. Nga o le kauemu mai whamai se nga fola mai nga kala mai a fio mai o fias se furu kausanga nga fola mai Ia ai longa I se a ma wa upunga. Wala tau wemu I le tala le. O ele te mai moa mai le tai au nei. O le so. Ma le kanga le kaukala. O le kako saimi le. Ua leva nga fia fio mai le fatoa fai ava. Ua leva nga fia o mai le unga o le laura. A longa whaara velave. O lele so o le tala le. O lele I so o le tala le I fai mamori mau. Nge ke ua si ko inga saufa pea mai numa o le atua. So le wha mole o Jesus o ke le I wha alongo I se kala e winga I le ngei maa lo ngoa Yesu. Ia a ke lau kung o lau next door. O lau next door ko inga lau sau complain. Wha mai e le I wha alongo. Ala ke lua next door mar ko inga kaunga kau I Yesu. Kaunga kau I le tala le. O le o fia wha so tala le. Le mawhainga o le unga o mea uma. Pe a le so o le tala le o le maa. E le o se kala le la, o se loku se kulou ni hei tu la o le aso. O le tala le, o le maa lo o le atua. O e saun. Ia o le ngā, o le whisininga, o le kelei o le kako o saimi. O tātou e tala ia. Ia ma le warning o mua. Ia, wawa aila tangata ia. Le tau ante ke riso. Wawa aile lei po o le ale, po le ale, le message. Ale tangata le pe karikongu whanga o mai Yesu le kingu. Pe karikongu nga mariu Yesu mako e ku, mako e fio le langa. Ai a saula ai le karikongu. Ia whai e arifafu. A koe vai sisi a inga e kara ia ko imaka o ko e lau message. E ke leo le mau anti ke riso le feo imaka lai. Whai mai o le atua, o le akua, o le akua, o le whawhingi. O le atua whawhine. Ia ko whauka e. O anti ke riso uma meanga. E matatou wawa ai le me leua tupu. Leua kako whaarongo I kālau kaua makaua. Le si kaua le isi malo I le isi malo. Le a kau ke wa ai a leu tutupu ai o kako. Wha mai e o mai mafui e o mai, ma wha mai, ma ongi, ma taua. Ia a leo e oso me lau whai. E tala ina tufu ina nei tala le. Lea le kaimi le kāla I e kāla. Le kaimi o me. Le kaimi o me ia le. Kusa pe o mai ia whai ngā ma mea ia. E kāla ia pera kāla le ko. Inga ia so. E kanga kāla e kau kongi o le fia ka o e kāla le. Le sika kāla e amor whanga vidi e le whaalongo e le tala le o le mana. Na e kaua, ngā le kaua, fo le tino ai. E fia mo mori.
Ia o le tātou whasoa na i nei tū lao. Lea so ua e sauni. Are you ready? Ia. O tātou e tala ia le tala nei o le malo. Tau o na whaatumu lau whangu sua au. Tau o na whaapa ia ina lo soifua malo ono. Ia o tātou atu e tala i atu le tala nei. Ma le tupu ma le ngoa Iesu. Whae atu o au mo tātou lima. Malo lo ma. Tau tala atu ma tau atu le suafo Iesu. E o i whafo ia nganga lea. O whailonga ia ma mea ia le whamere whiang pa ia le tu. E muli muli atu fo i nei whailonga. I tua o le au whaatua tua. A whaila e le o happen lea mea. O lono ke lea se mea le misi. Mga mia e tātou ia le ngang pa ia mana mia e tātou le mana. Mana mia e tātou le pule. Le authority and power. Tātou te tala ina tua i le tala le. Ia mo kako ngofo sa ungi pia. Ia so o lo to soifua. Ia mo le tātou. Ia o le tātou whamalosi na nei tā au. Anga le atu le ngang pa ia o le tua i. Nei tū la le aso whaato atu se mea o le mwhai o na o iei sau whaasoa. Ia i le nei tā au. Ale temi nei. Ia o le tātou whaiu se talo. Yo vaile tua lo matou te ma, whaftai mo lau upu. Mai ale ngā luenga le atotoa lau au auna. Le ngata fo i lea te mai le malamala mai o tangata i sau whasoa. Ai o au te talo mawala au lo nganga pa ia. Ia nganga pa ia lo whamaia nei tū lau leso. Ia e moli o atu lau upu i ai. O fina ngalo maloto o tangata. Na masio lau e ka le sia pa ia i le tae au ni tama. Ia matua wha mala maina. Lau o fionga. Ia i lau nuu ma lau e ka le sia. Ia lawe ina se anganga mo lau malo. Au sidi o ia mea uma. Ia wha ata sia ai o le tino o ke wiso. Ia se upu se tala o tau tala e o le tau tamali. I tamai lau wha afonga wha mangalo mai au. O lau au. Ia matua avi, ia mavi, ia o lau fio. Tele mamau alunga. O lau lava vi inga nei. Masa uma se o atu i le whaavau la. Ia i lau suafa pa ia. Lau suafa mamalu. Lau suafa e sili ese. O lau suafa e mau alunga. O lau suafa e lau tele. O lau suafa e loloto. O lau suafa o lau tumu i le alofa. Male alofa muti vale. Le suafa leo lo mato wa lii o Yesu Keriso. Ua o te talo ma wala aua tua ine. Ameni, ma ameni, ma ameni. Ia, mai a te nei le tinu malo fau ma fulu. Ia o te whato. Ia i lau whasau saunga Samoa. Ia i le nei tu lau leso, to whasoifo Samoa.